namungena kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namle ta ka la Manyangatsi the commissar lo hi nga ta va kha hi n'wi linka na Lekker Stylist. Hinkwenu mi swi voneni ku a ku na Xigaza Mondays video already ni endlini la ka channel na shutdown ya president Mayengani already ni yi kombisini ta vekela link ka top comment. Loko van'wani va ha ri busy no ba shutdown, hey a ku na nyimpi man, a ku na nyimpi man. So hi na clip la of course hi ta kha hi tlanga. Yeah, so as you can see, le clip hi vona ya sungula loko hi languta ha swona ku na Manyangatsi la masunguleni la mangoni lo i Manyangatsi lo a nga mbala duku of course ra AADP of course obviously, and then na jesi ra yena ra orange or brown. Yeah, so hi tlangeni video as you can see video yi le ku tlangeni video yi le ku tlangeni. So based on the information leyi ni nga na yona leyi nga verified i ku Manyangatsi a lava ku nghena stagini a ku performa brand president, so a tsakela ku va a nghena la a xitejini. Okay, so ile video ile ku fambeni ha swona a performa brand president because ha swona ku le henhla le ku na Hlavu the Gupta lo i Hlavu the Gupta koko unfortunately a nga koti ku vona ka kahle le obviously Hlavu the Gupta because a ku performa brand president here. Yeah, video ile continuing. So lo continue hi vona Manyangatsi lo ku pusheni ka munhu la ma vona this section ta la mina langutisa this section ta tlherisana na ndzhaku a yi jahangi video le ta endla kahle. We are not in a rush. Hele already ni zoom in mina ngita point le ni mi kombeta ku yo hele video ya tanga, and then hi langutisa from this point masho Manyangatsi le ku pusheni ka swin'wana swi ndlela ku maybe le ku pusheni, even then hi pause here na se ku languta bomo yin'wana la. Mi ready? Are you ready? Oh yeah, va n'wi ba hi spinning kick hi xin'wana Lekker Stylist mi swi twisa ku ya a xi bini la Manyangatsi ni kombe ku video leyi tlhe yi vuya kambe ya that part yi ni hlekise ngopfu hi leyi video leyi ku tlangeni bo leyi yo record leyi then va zama ku va n'wi khoma Manyangatsi the commissar a yi tlheli kambe na video leyi va endle kahle na n'wina va mi enerini. So video ni ta tlhela ni yi tlanga kambe in full I guess so. So as you can see hi leyi hi vuya kambe Manyangatsi ba Lekker Stylist a wela hansi as you can see. Yeah, so before we continue la Manyangatsi if ka kombisa ku Lekker Stylist hi yena kha n'wi alela na yena ku va a nghena staging, which means maybe a nga va a lo nkoka or something leswi nga kotisa Manyangatsi ku swa leha. So Manyangatsi ta hi hlamusela kahle hi yexe maybe from that part yo incini swo a za a ba Lekker Stylist not lavan'wana because a nga yimisi hi Lekker Stylist ntsena. Then from there se yi suka manjeni a vuya Lekker Stylist swi endlela ku olwa la or swi endlela ku maybe o ba Manyangatsi. Lexi nga ni hlamarisa i ku loko se hi ta ka this section hi kuma Lekker Stylist a ri hansi kambe Manyangatsi lo nga la henhla la Lekker Stylist i le hansi, and then fike mi swi twisisa ku Manyangatsi a khomiwini la mi swi voneni la before Lekker Stylist a ta ku lweni la. So a swi vona kwalani Manyangatsi le di le henhla ka yena leti a ri hansi Lekker Stylist walowo. As you can see liya video ya continue wa Lekker Stylist a ha ri hansi video leyi ni langutise kahle hi loyi Lekker a ha n'wi vona hi loyi la hansi la ntangu liya yena hi leyi nga la hansi la we can see him a ri hansi. Manyangatsi the commissar hi dwa a di ri henhla clip leyi yi ze hela hi dwa a di ri henhla. So na hi tlhe hi ripita kambe from spinning kick sweswi a na ha yimisi mi to mi kha mi langutisa n'wina. So from spinning kick hi leyi video yi famba hi leyi board n'wi ba di chela hansi as you can see a di khoma yo di khoma swo hi a ri ku di khomi a di le kule, and then Lekker Stylist mi ba nga be kan'we, then all of a sudden n'wi vona sa ri hansi di chela hansi va for da jima Manyangatsi mi nga deleli Manyangatsi va for da jima di tiye ngo a di ji kahle ni to a di jima before a na timayisela Manyangatsi. So hayi loko se ni langutini video leyi a va la ku dlaya Lekker Stylist a va la ku n'wi dlaya a ri hansi na a va la ku n'wi dlaya i bongo ngopfu that spinning kick a nge yi rivali na yena.